Iz Dunava kod Kostolca juče je izvučeno tijelo u fazi raspadanja, za koje se pretpostavlja da bi moglo da bude nestali Matej Periš. Telo je pronašao alas koji je pecao u blizini, a određeni detalji svedoče da nije reč o nestalom Mateju Perišu, piše Informer. Ključni detalji već razmatrani u potrazi za nestalim Perišem ne poklapaju se sa pronađenim ostacima. Naime, ono što pobija tezu da se radi o Mateju je da je telo pronađeno u fazi raspadanja, što znači da se u vodi nalazi bar 6 meseci, dok je Matej Periš nestao u noći između 30. i 31. decembra. Također, patika pronađena na telu ne odgovara opisu onih patika koje je nosio Matej u noći nestanka, što je potvrdio Nenad Periš, jer prema informacijama kurira na telu nađenom kod Kostolca su crne patike. Policija me u petak nazvala i tražila da im potvrdim je li Matej imao bele ili plave patike. Imao je bele koje su sa strane imale plavo slovo V. Ja sam im posledio fotografiju patika kakve je imao i Matej, jer ja imam iste takve. On je nosio broj 44 i 45, zavisno od modela, a ja nosim broj veće. Pitali su me to zašto su tokom potrage našli plave patike, rekao je Nenad Periš. Na pronađenom telu donji deo odeće se raspao zbog dugog stajanja u vodi, a vidljivi su ostaci donjeg veša na kojem piše underwear. Svedoči alas i dodaje da je nesrećni čovek verovatno izuzetno dugo bio u vodi, pa je pronađen deo trupa. Stručnjaci su objasnili da nakon toliko dugo stajanja u vodi rečne ribe napadaju telo, što dovodi do toga da je neprepoznatljivo. Dežurni tužilac naložio je obdukciju ostatka tela kako bi se obavila identifikacija i eventualno utvrdio uzrok smrti.